lama ungkha langma phiaba okok jotono sawi mano tabukbo omohai Tiprasa kamiwo tongkhu lama thanglaisu khlainano karui lama hinani mari phanose gwereikho phaidi hingi khapangi lukurok salja ohani nokphang Tiprasa hinjangnai rok lahar gwerei eba lama gwerei tamokhe tong nailayano tini 28 July tangsalo korbuk bukasteni gereng thai satai klayo South Korbuk Panchayat ni bisingo Biranjoy kami tei Pochim Korbuk Panchayat ni bisingo Mongolchan kami tei Gonochandra kami abohai khlaino Jotonbari Panchayat ni bisingo Panchapha kami tei Pochim Ekshori Panchayat ni bisingo Roshidas kami tei Uttor Ekshori Panchayat ni bisingo Mangal Singh kami o kaidok kami o thangai Korbuk RD block ni Khoroktham engineer no teyei Berai Naikha boromgonangjak EM doli riyang o Berai naithani eba visit khlaithani obohai monthly isasuk kami rogo nukjakha satai klayo Pochim Korbuk Panchayat ni bisingo Gonochandra kami kusung kami khawui chawi tongphano tabukbo lahar eba lamani mari gwereikho belaino komang chajaknai koktuma omohairok monthly nukha hanke kusung kami khawui chawi tongmani tabuk phano o Gonochandra kamini lukurok lahar nei eba lama nei mahiniakho main route by 1 eba 2 kilometer high engano borokni kami sogoinani thiaba kusung kami khawi chawi tongnai o Gonochandra kamini lukurok haikeno tongoi phaimani koktuma abohai khlaino tini Gonochandra kamino karei Kwbangma Tiprasa kami amchaini kami bisingrogo haboi lahar eba lama snamjaknai rok naikha kcham lamano snammani logi ketal lamabo snamui rena hnei kogrikha boromgonangjak EM doli riyang abohai khlaino tini o visit khlaithani boromgonangjak EM doli riyang no phanthonoi logirikha Korbuk YTF Regional Committee ni adongrokbo aboi khlaino logibo thangi manjakha Nutun Bazar Malbasa YTF Block President boromgonang Topon Deborma tei Korbuk YTF Regional Committee Vice President Rabindra Deborma Secretary Suten Riyang Sindrai Deborma Raju Riyang tei Nidiram Riyang Banu Deborma Norendra Murasing Subzonal Chairman Chirokumar Uchuino Khoboi Sumit Riyang Tamil Riyang Somor Riyang Jubraj Tripura Akosong Hambai kau cini media tapuno jungno logeri temen kok pandawo tinyo jung kongni 11 ni tinyo tam sabaja thala nearly 5:30 kakna soita sekania jung sara cini Korbuk ar develop ni andaro 4-5 bisi no to ye je jagawo new roads nango je jagawo box kalbat nango je jagawo embankment nango je jagawo maintenance nango dit ko so parale khatung lama kroi abdi marono chung elaka gore nai ha chung maximum jaga na chung hinga tinyo bo hai ke haya simo chung bo se record nai ma hiyo angbaye tinin visit along with chini Korbuk ni video no sano bu engineer ho ha chin logawa si engineer accompanied us kya bari ke estimate of thaile no taw chung last weekend of that day chini visit no painai taw ke chung bo depachori muslim para chung bathak e tungbo aini loge tungu chini YTF Block Committee ni President chini Brom nang Topon Deborma chini Regional Committee ni Secretary chini Suten Riyang tungu ake chini Block Committee ni Secretary Sumit Riyang tungu YTF ni ake chini Block Committee ni Organizing Secretary chini Somor Riyang tungu bori heno parani Block Committee jo tungpayo trepo tung chini Banu Deborma atani Diram Riyang ake chini Norendra Morasing Hugra Bro buko logeri ha bori ke chung Kwbangma jaga gore tinyo chung kathak lai ha chini visit field visit it depends tawa engineer joto sombhob bro ono kauriyo within 10 to 15 days bro estimate khepainai abo pura technical approval ngai to pura chini video hoinai chini DM no asuke sanction nai okay hambai